Қалай болса ат жөндерін солай жазасыңдар. Так, это у нас тестовая работа, да? Вы все знаете, как заполнять. Будьте внимательны. Вопрос всем понятен, наверное. В основном фонетика вопрос.
Altar. Ручками боямam çek kalın boyasını karşı. Kıyma. Bunlardan bahsetmiyoruz. Rучками боямam. Hayır, rучками boyamam. Boyayan şey var. Nie żaden odjazd. Masła nie. Знаешь, ужасно вкусно.
Koşurum yatağı, просто koşarsa tez koyalım. Tekli yapıyorsun. Muchas cosas. Çakı gecesi söylüyorsun. Sıkacak.
इयरबड साकायचं मला
Hala oruç kalıyor. Nami. Kız ne haber arkadaşlar? Var mısın? Yok ha? Posso exercitar a questão? Vai, vai, vai. Vai, vai. Uma outra.